Pitanje, kad je tačno vrijeme sabah namaza? Ja sam primijetio, inače kada mislim da se odvija tvaki. Dobro. I kad sam išao na namaz, na sabah namaz, znači vidim malo ne horizont Tuzli i vidim da se još nije ni, kako sam razumio, lažna zora kraja. Dobro. Tako mi završetka samog namaza kad dođem kući. Malo ne da nikakve razlike nema na horizontu, da kažem, ni da kažem ne pojavi lažni zora. Kako da postupio tako? A znaš ti šta je lažna zora? Kako sam razumio, što sam pročitao, da je to tek pojava, da kažem, bjelinije. Bjelinije, vidi. Ja gledao, i neki dan gledao, znači prije odlaska na sabah, znači možda minutu do ezana, znači vidio sam, znači, takozvani, kako se kaže, žutilog, takozvano, koje se pojavlje na nebu. Pojavi se tamo. To nije lažna zora, nego to je šta? Pojava, znači nastanak sabahskog namaza. Mi smo ovdje obrađivali tu tematiku prije 4 godine. I došli smo do zaključka da ovdje, znači kako su izračunali pojavu zore, je urađena samo možda u nekoliko minuta razlike da bude. Ne znam da li mora biti više od 5 minuta. Mi smo radili, da ne govorim imena od ovih daja koji smo učestvovali u tome, imali smo raspravu o tome da li je izračunato kako treba, što islamska zajednica radi ili ne. I ustanovljeno je 100% da su, može biti razlike minut, 2 ili 3, da li prije, da li poslije. Ne znam, 3 minuta da može biti razlike. Bar odavde ja pratio i gledao, znači pojavi se, znači onaj žutilo takozvano na istoku. A to je nastanak sabahskog vremena. A ako se ustanovi da je lažna zora, to je druga stvar. To je druga stvar. Sjećam se dobro, izašao se na sabah namaz, znači krenuo na sabah namaz, mrtva, nikakve razlike. Odlično, mišmuški lahri krim. Gdje se nalaziš ti? Odlično, gdje se nalaziš? Ako se nalaziš u predjelu gdje ti je gdje je horizont teže vidljiv. Kad sam se vratio kući, sjećam se dobro, bilo vedane. Blago što nikako je prisjetio žučkast. Znači, blago. Rumenilo se pokaže, rumenilo. Skoro ne primio. Znači, ja sam se vratio sa stavljama. Tako malo ne kažem to. Ja. Mi smo gledali, znači ovdje, ustanovili smo mi bar ovdje da je njihovo računanje jako korektno. Ovako ćemo reći. Ovdje se tiče bar 15 minuta, ja sad ću bar pola sata poslije papire, kažem ono kada se zaposti. Vidi, Ahikarim, imam ja program isto za računanje vremena na kompjuteru kod mene. Razlika između ovoga, to je iz Rabite, znači Rabita ga koristi, Rabita ga daje na kraju krajeva. Razlika, znači Tuzla, ja sam gledao, znači za Tuzlu imam. Razlika, znači vremena jeste 3 do 4 minute. Prije ubosti nego što su ovi izračunali. 3 do 4 minute. Nije više, znači 3 do 4 minute bude razlika.